Ćao svima ljudi, ja sam Goran, mi ćemo danas igrati, morate kao papir, to vam je, morate kao da ubacite papir u kantu, čekaj, ne, ovako, 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 to. Opa. Ne, čekaj to. Ajde, to. To. Malo je onako glupa igrica, ali dobro, lepo je, dobro je. Ne. Ja sam ubacio, nisam gledao. Bum. Eto. Ne. Eto ga. Drk. Ne. O, ništa. Malo me počeo da nervira. Znači ovako uvijek. Znači ne smijem više od 3 metra. Tako jest, tako je, znači ovako. Ne. Uf. Ništa ljudi, ja sam pokazao ovu igricu, malo više sam omašivao nego što sam ubacio. Ljudi, to je bilo to, znam da je jako kratak klip, ali šta da se radi. To je bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite naravno like ili komentar, također subscribe i mi se vidimo u sljedećem klipu. Šac, ćao!